sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo akatlin. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan akatlin. Tinak istoryaan ita kat may papan iti kabsat ko. Iso ni Manang Samantha. Napintas ken nasirib ti kabsat ko. Graduate iti upat atawan a kursuna. Responsable nga anak. Addaan trabaho. Nasingpet nga anak ken kabsat. Uray kasano ti bambannog na iti trabaho, ununaan ket ununaan na latta ti para iti pamilyana. Iso na laeng taaging gaita, jakpay laeng maawatan no apay anagtinnag daytoy iti lalaki apalamunin. Awan lang arudan trabaho na, artek ken adik pay. Rugyak ngarudan ti agsalaysay. Talaga ka day, asigurado ka niti pangginding mo, Samantha anak. Wan tatang, kinapudno na, nabayagan a plinanumikin ni Daniel ti panagkalay sami. Kat ita, matungpalan. Saan na ka matkidyalapdan? Ti pampanunutin milang matkininanang mo. Kat no talaga asigurado ka niti dayta pangginding mo. Ti makikalay sa kini Daniel ti kahit ko asawain. Wan tatang, sigurado akon, 100%. Nga uray awan pa'y trabaho ni Daniel, kasta ka day. Saan abali taing ka rin namat nga agsapul to iti pagtrabahuan na. Apaman amalpas ti kasarmi, tatang. Ay kit na saya at mat nga ron no kasta. Sapay la kumangaron, tatong palan na day ta ka rin na anak ko. Wan tatang, mamati ak atong palin ni Daniel day taa ka rin na. Agyaman ak Samantha. Itian niya, Daniel. Ngamin, kinayat na nga urawan na talgad at trabaho. San lang na ita. Kinayat mo pa iti makikalay sa kanyak. Nga uray ado ti mangmangag mo chismis may papankanyak. Awan anyaman na, Daniel. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Saan ka di? Kan may sa di mat nagkarikang agsapul kamat laang iti pagtrabahuam apaman amalpas ti kasarta? Katuwen, di kagdanag. Tatong palik day takarik Samantha. Talagang agsapula kadagos iti pagtrabahuak, apaman amalpas ti kasarta. Promise. Namnamaag day ta. Kat ikarik nga daak laang dito'y nakasuporta kan ka, Daniel. Nakaluto ka din, honey. Saan pa'y, honey? Apay, mabisin kan? Wana, itay pa'y. At niya kay karunti ka ninta, no di ka pa'y magam nakaluto. Sikaw pa'y laang tagluto ata ni. At isang sangbot ko apapeles. Masapul amalpas ko dayto, itakasapulan dan ija opisina inton bigat. Masadutak. Anya, ay unay kan. Pati pa nagluto, kasadot mo. Agorder ka langan ito online, tayo sunti pangaldawan ta. Alam nga rod ti cellphone ko, tas ikan ti agurdar. Sikan masadutak ko ng langarudan. No kunak masadutak, nawatam, Kumusta abit gatan di anak tabakay?
Wan nga agpay sulakay. Saan pa'y mat anagaw-awid dito'y balay ni Samantha, manipod nagkalaysada ken ni Daniel. Day tangarod kay nalabit ama kumikom da iti trabaho da. At da nga tamot ten trabaho jay manugang ta. Ay kit nalabit akas taba kay manumit na bulan tinapalabas manipod nagkalaysada. Imposible mo't no saan pa ilang nga nakabiro kiti trabaho na. Anya nga ta no mapantay da pasyaran. Uwi na niya. Mayat sa ngagpay sudayta na panunot mo, abagay. Ibagam to nga rod kini Katlain, ta isunto ti kadwata amapan ija ayan da Samantha. Wan lakay, ibagak to ken kwa na apaman asumangpet. Masayat mo to si Mangpud kan. Apay, Daniel. Ay katagluto kan atan eh. Kastao na yun abisin ko. Jak nang nangan iti may sangal daw. Ay, unay kan. Nagluto kamot kuman Adumat ti mailuto ama si Daddy Taref. Masadutak nga rod. Alakit din. Di kan sumanaw dita. Inka kataglutom tanay. Talaga ang mabisina kong. Sige, mabiit lang nga rod, tagpula sa klabiit. Ay katagawa ang nga rod atan eh. Agpigpigir-gira kong gapo iti bising ko. Wen ko naklang nga rodon. Makauray ka kadimot, Daniel. Ay napasensya kayon jak nakaaw-awid ije balay nanang tatang. Nagadu nga minti pakakumikumak ita. Sakit nagsasarunot ti seminar mi. O kilaeng anak ko. Mawatan ta kamay. Amumi ama kumikum ka iti trabaho. Husto ni tatang mo anak. Isungarod ada kamin ti may dito'y balayo. Banag apagyamanak unay tatang, nanang. Naimbaglaan ata na panunot yung agpaiso ti may pimasyar. Ayun Kailiw da kamit ngamin na makita anak ko. Ayun gayam. Ni Daniel ngay. Napan ka din nagtrabaho. Wen nga agpaiso. Nakasapol ka din iti pagtrabahuan na. Ay ikwa. Saan pa'y nga rod nanang? Adda ijay silid mi, matmaturog. Anya? Imalaldawan ng matmaturaw? Napuyatan ngamin idirabi, tatang. Kastaya? Wen, mala, umay kayo tamapantay ijay kusina. Apa gusto, adda in-order ko apit sa itay. Isunti meriendaan tayo. Daniel, uy, Daniel, bumangon ka ditan Aldawon. Bumangon ka ditan Kunak man lumasapa ka amapan mangipasa iti resume ita. Kaslama sa dutak mo't nga rodan. Anya, angam sayang mo't dayjay. Saan laeng aday na? Nakababain pa'y kini Patrick. Iso tinangirekomendakan ka iti dayjay akumpanya. Ita, saan ka kit din amapan? Mapanak to inton matamdama. Ituloy ko pa iti maturog tani. Makaturturog ak pailain. Daniel. Alakid din. Sumrag ka niti trabahom. Iti kasta saan ka amala daw. Mapanak to inton madamdama kunak may. Di naksingaan kunak ta ituloy ko pa iti maturog. Naisagadam ka di amin na hindi iti rumbang nga isaganam Katlain. Wan tatang. Siguradum laang nga awan nalipatam. Awan mat sigurun tatang. No bilang ta adda nalipatak. Adda kayo mat amang itulod saan aya? Ay kituin mo't kiti Nala, ang sing-singpit kay jayan damanang mo Tubulong ka kadagiti matrabaho ijay. Iti kasta, maragsakan mo jakabsat mo. Wan ka di tatang. Awan rumbang apagdanagan yo. Amok dagitan abanag. Nasayat mo't nga rin no kastanak. Sana bale, tama ka dumingguak laang mat ijay. Magastusan ak ngamin no aginawidak dito'y balay. Kabayatan ti panag-ujitik. Naimbag pa'y kidi Taasidig lang ijayan damanang mo ti hotel apag ujitiam. Wan nga rod. Walking distance laang. Iso talaga ang makatipidak iti pamasahe. Awagan da kami laang. No da ka sa pulam, way. Wan tatang, kat agyaman akmanan, talaga ang mapangnamnamaan kayo. Awan anyaman na anak ko. Talaga kasta. Ta obligasyon mi mo't anaganak ti mang pahadal kada kayo. Nganak may.
Daniel, honey. Sa dinotayan mo. Daniel! Naulimak mo ti balay. Rimor nga tati asawa. Kinaag man iti silid mi. Ay, una yun ti asawa. Naimas met gayam ti turog na. Punaklakit din no napan nagsapul iti pagtrabahuan na. Ay, sigurado ang mabisin maninday na inton makariin. Agi na naaklabasin. Kalpasan na. Agluto akmatan iti pangrabyan mi. Ni, alas 10 mat gaya man iti rabi eh. Tinasaya ata, idulin kon dagiti libro kan notebook ko. Ituloy kon tumanan inton bigat ti ag-review. Maturog ako tamasapa akmanan ang mariing inton bigat. Samantha! Hoy! Samantha! Samantha! Anya day jay? Kasla ni Manong Daniel matepukpukaw. Hoy! Samantha! Umay ka man ditoy! Samantha! Ay sus, nabartak manan ni Manong Daniel asim mangpet. Umay ka ditoy kunakmay! Maysa! Anya ka ka di Daniel. Rabrabi, nung nakaraariwawa ka. Nakababayin tagagiti ka aruba. Oho! Awan bibiyang ko ka lang itakaruba! Huh? Ikawan naman kititi ka na kitay! Mabisbisi na! Sige, urahin nak dito, tamapanak mga na iti kanang. Agawam! Di nakpagurain iti mabayag ta ang mga numakaraban ka ba rin kanya! Wan, unay ka Ha? din ayan. Sige, urahin nak dito yan, Daniel. Tarasan! Ay una yan. Tsakla impagarup akas to'y gayam ti mapaspasamak dito'y balay damanang. Sadot kan artak gayam ti nakiasawaan ti kapsat ko. Anya kamutan, Daniel. Amumot anabambanugak anapan nagtrabaho. Ita, kastoy pa iti masang putak dito'y balay. Agad! Ada reklamom ha? Ada reklamom? Ibaga mano ada reklamom? Saan nak nagrekreklamo? Di kanyak laang. Tulungan nak kumamit kabayatan nga awan pa'y trabaho. Gaputaon ba yung trabaho? Pag tagibalayan lakmatan, kasta ka day, ha? Saan mat nga iti kasta? Ti kayat kulaang ag tinulong takuma. Nabambanugak ang nagtrabaho iti nagmalam. Ita, kastoy pa iti masang putak. Ag kaiwara dagiti naginuman nyo kadagiti babarkadam. Sakit nagado ang mainawan. Uray kumamit no adda naluto ang makan. Awan pa'y. Hoston! Ay, unay kan Daniel. Hoston! Kurang ba? Hindi kang sumanaw ta, mga numatibab ko man tangiwa mo. Daniel! Sige! Pataasin pa ito agsaw. Agsaw ka ba? Agsaw ka pa ito talaga tibabon ka na eh. Katlin ading ko, si kapay laang man ti makaamo dito'y balaywan. Agdardarasak ngamin, maladaw akong iji opisina. Uwan manang. Aywan, ni Manong Daniel ngay, rimor ka din? Saan pa'y? Nakaturo pa'y laang. Sigurado nga inton aldaw ton amariing dayjay. Baybay ang pa'y laang amaturog, di mo naririingan. Uwan manang. Ilak mo tulatan ti Mindor inton rumor ka. Uray di kan agluto, taisunton ti makaam mo nga agluto iti kanin na. Uwan manang. O sige, umuna akon arumwarading ko, ha? Sige manang, sumaruno akmatla ang arumwar, apaman ang makaurnos kan makalinis ak dito'y balay. Sige ading ko, kat agyaman akmanan. Anday ta, mayat manindirig na. Kaslak manang tumayatayabang. Daniel? Daniel? Di ka natagari sa manda. Kunak man no insardeng mo ti panagaramat mo iti may parit nga akas. Ang anya daytoy nga aramidam, Daniel. Anay ko, ipatom timak, Daniel. Masaksakitan na. Nuko na ka, tumal na ka. Tumal na ka. No, tumal. Anay ko!
Wanan, pagtana ako. Di ba't ang ngarudan timag? Di mo mas ang timag. Mga asim. Naan ano ti ima manang, kaslalim mitamat. Ha? Ay, ikwa. Ay, jakman amo. Itaklaan mo't amakita da ito eh. No di mo imbaga, jakpay amo nga adagayam limitam iti imak. Naan ano ngay day manang. Ay, ikwa. Agdardarasak ngamin idi kalman ading ko. Ang mga nuga po iti kadadaras ko, katjak na puutan ana itugtog, iso alimitam. Sigurado ka? Wen, saan na bali, ta saan mat ana sakit? Ay, wan gayam, nangan ka din? Ay, saan pa'y nga rod manang? Nagdiritso akon anagawid, kalpasan ti UJT mi. Maala, ingkamanganin ading ko, nangan kamin kinimanong mo. At dapat mo't nabati iti inlutok at tinola, si daom amin day jayan. Pudno ka din, nga dalimitam iti imam sa banta. Okay, akla ang tatang. Samanta anak, pangaasim ka di at adi ka naglibak. Ibagam ti pudno ka na kami. Ibagam no anya ti mapaspasama ka na kayong agasawa. Iti kasta, amumi mo't atararamitin man. Awan nga ro, tatang. Okay kami lang kini Daniel kunakmet. No pudno nga okay kayo. Apay ngay nga raw, nga dalimitam iti imam. Alaban. Aksidente lang ang dayjay, tatang. Di kay kadimadanagan. Okay, aklaan kunaklarudan. No kasta, talaga ngay sakit mo pa'y laang deja, Daniel? Uray sadot ni Daniel. Uray artek, uray adik, uray adotibisyo na, uray balibaliktadin tayo pa'y ti amin. Asawak latta ni Daniel, tatang. Weng, at naak di tan anak ko. Asawam no asawam. Ang ti puntok lang, mate. Saksaktan na kang asawam. Saan mo ka na yun? Kun may isa, kabaulak mo ti bagik, tatang. Di kay agdanag ta okay kami lang kini Daniel. Ay, saan ngagbalintikas na kanyak sa banda? Naskin ngagsalita kami kini Daniel. Saanin, tatang? Pangaasiyo ta saan kayon amakibiyang? Siya kunti makaamo iti asawak, tatang. Nakakaasimot jay anak talakay. Uy nga rod, bakit? Ure ko na nang ukit aki ni Daniel. Nakita ka dagiti mata na tiliday. Amok nga dahil limlimod dyan anak tabakay. Ay, una yun dyan anak ta. Agdadata lang aruden anak kabasol di asawa na. Ngam isakit na pailaeng nga oray isumutin ti masaksakitan. Ay, day takit nga rod bakit? Ununain na pa iti sa baling ang timis mo abagina. Jak maaklaw na akas jay laeng aklase ti lalaki tinagtungpalan dyan anak ta. Sadot lang aruden, artek ken adik pay. Uray kumamet no saan na akabilan dyan anak ta. Ora sino matanagan abakay. Talaga anarigat nga aklunin na tikas jay nagtungpalan tiyanak na. Nasirip mo tiyanak ta. Ngam apay mo't ano may papaanan kiniayat ti saritaan kit agbalin mo't tinabaag. Ay, naku nampay lakay. Uray siya, jak mo't laeng may explain no apay. Talagan saan na in love iti dayjay a Daniel. Ay kita niya ngay nga rod. Talaga siguro akas ta tibiyag bakit. Isumot ti kinayat janak ta. Iso ti pinili na agasat na. Kat, bye-bye anta kadilat ta nakas jay. Kapilitan akas ta bakit. Ngam gitday. Kanayon talata palagipan. Barang makaamiris tumot lang di anak ta. Kat dumteng tumot lang ti aldaw. Apilin ng tumot ti bagina. Sakbay ti sabali a tao. Aging gaita kasjay pailaeng ti sitwasyon ni manang ko ken ti asawa na. Masursurunak paykit din iti kabsat ko. Namin anumeten a binagbagaan dagiti dadakkelmi. Ngem awan latamet dengdenggen na. Talaga anatangken ti ulo na. Nainlove ngamin unay kani Manong Daniel. Iso nga oray masaksaktan an anusan nalatta. Mangnamnama nga danto kano panawen nga agbalbaliw ti asawa na. Jak ammo no anya ti aramidag.
Kayat ko kumaatulungan, kayat ko nga yadayo iti awan manaknakam nga asawa na, ngem awan met maaramidak taibantay na met ti bagina kanimanong Daniel. Nasirib ti kabsat ko, ngem jak amo tano may papanan ken ayat ti saritaan, nagbalin metten amaag. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Kathleen. Ken ka pagayam, Kathleen. Kas kabsat, adamet karbangam amang bagbaga wenno mang palagip iti kabsat mo. Iso na laeng taadamet limitasyon na. Awan basol mo kadagiti pangeddeng ti kabsat mo. Angem saan met a nasayaat nga agul uli magkalatan kabayatan nga adda masaksaktan. Kasaritam manen ti kabsat mo. Ay aywem. Ibagam ano anyaman ti parikot dang agasawa, sisasagana ka adom ngeg kenkwana. Angem no talaga adi na pay kayat nga ibaga, baybay ampay laeng. Ngem kitdi ipakita ken ipariknam, kastameten kadagiti dadakkelyo nga adda kayo laeng iti malikodan na anak kasuporta iti amin agundaway. Alakastan pagayam, Kathleen, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.